Welkom by hierdie les oor navorsingsmetodologieë. Vandag sal ons die verskille tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing ondersoek. Kwantitatiewe navorsing fokus op numeriese data en statistiese ontleding. Dit gebruik metodes soos opnames, eksperimente en gestruktureerde waarnemings. Die primêre doelwit van kwantitatiewe navorsing is om veralgemeenbaarheid en hipotese toetsing te bereik, wat kwantifiseerbare en meetbare data produseer. Daarteenoor het kwalitatiewe navorsing 'n diepgaande begrip van verskynsels ten doel. Dit maak gebruik van onderhoude, fokusgroepe en deelnemerwaarnemings. Kwalitatiewe navorsing poog om verstaan betekenisse, ervarings en konteks, genereer ryk, beskrywende en narratiewe data. Die verskil tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsuitvoering sluit in data-insamelingsmetodes, steekproefgroottes en hoe data ontleed en aangebied word. Kwantitatiewe navorsing gebruik dikwels groot monsters en numeriese metodes, terwyl kwalitatiewe navorsing gebruik kleiner monsters en fokus op gedragspatrone en narratiewe. Ten slotte, beide kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsbenaderings bied duidelike, maar komplementêre insigte wat ons algehele begrip van navorsingsonderwerpe verbeter. Dankie vir jou aandag.